Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Wa qala aydan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. Ulamauna la izza guru badan kaula juga guru ajunan sesaat mangkin hadir tur alengki semulja ajunan Kiai Muhtari, ajunan Kiai Nur Kholis, ajunan Kiai Habib, ajunan Kiai Nafi'uddin, ajunan Kiai Mahdi, ajunan Kiai Ahlis, dan setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun seporah. Tak bisa nyebut setuju karena terbatas pangauning badan kaulah. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, pemangku tisah beserta aparatur tisah epon, sahibul dakwah wa sahibul manzil, Kika Dinto Pak Rossi atau Bapak Jepar sareng Bu Hudaifah, ben setuju jajaran keluarga saya kesempatan bangken abadaki acara maulid ihtifal bi maulidin nabi saya gandeng kelaban acara haul dari almarhum Muhammad Bahri Abdul Kahar juga almarhum Hasbiah leres. Takut Pak kasih odik saya baca ni. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat makin takdir alengki asareng apolong dalam keadaan sehat. Langkong-langkong apolong kaula ajunan saat makin ala kotoat. Semoga takdir terus apolong kalaban para guru, kalaban para alim, para ulama sampai ke akhirat. Amin. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semul jagus te kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon samu ke sateja saya hadir saat semangkin epa termasuk ada ke kelompok ben golongan saya syafaati bi kuste kanjeng Nabi sehingga kalaban oleh syafaat kuste kanjeng Nabi kaula ben ajunan make sakece tak kira jeti ndak panas apa nerakah manter sekak dinto badana. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Solawat kak dinto artena adu'aaki ajunan Gusti Kanjeng Nabi kalaban salamet. Jadi solawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nika artena Allahumma adu Allah salli aparinga kani seran ajunan aparinga rahmat ajunan wasallim ben aparinga salamet ajunan ala sayyidina Muhammad dek ka kuste kaula se asmana Muhammad wa ala alih bencukan paringi rahmat ben keselamatan dek ka keluarga Nabi Muhammad. Jadi solawat nikah anyu onaki rahmat ben anyu onaki selamat
dek ka Nabi Muhammad cukan dek ka keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad ni kepada dua jawaban ulama. Mun keluarga Nabi Muhammad ni kayak sebut neng bab masalah zakat. Jadi neng bab zakat ni kepada pembahasan Nabi Muhammad ben keluarga nah tak oleh nerima zakat. Saya maksud keluarga ni ke saya. Mun sebut neng bab zakat, saya maksud ni ke Bani Hashim, Bani Muthalib. Para habaib itu tidak boleh menerima zakat. Apa tahu oleh Nabi Muhammad ben dzurriyyana nikah tak kenging nerima zakat, pulan zakat nikah torko toratunya na kaula ajunan. Jelas sih. Jadi keluarga Nabi Muhammad nikah mun sebut neng bab zakat nikah saya maksud dari Bani Hashim Bani Muthalib keluarga Nabi saya makin sebut kalaban Habib, saya sebut kalaban Sayyid, saya sebut kalaban Syarif. Mana bini biasanya saya sebut kalaban Syarifah. Syarifah ni ke bini ni ke magi bini muljaan bendeng laki mun biasa. Nah, kadang nang kitab fikih lo pati sae orang laki biasa araji Syarifah. Syarifah ni ke termasuk dzurriyyana Kanjeng Nabi. Dadi kula ben sampean sekelompok kula ben sampean ni kemun araji cek nyari si Syarifah. Makilah ende. Apa napa? Lo pati bagus. Saya tak bagus ko beni Syarifah nah. Kula ben sampean takok suul adab langka dek ke Syarifah ni. Maka Al-Imam Al-Bulkini mana tak kalib dan kula teman mangki komentar mun beda orang biasa pas rajin Syarifah putra Kanjeng Nabi situng sampean mun ajalan rajin aku tuba iada tak oleh ba ibu dina. Nomor 2 mun ongke aku tu amit wahahaha maksudnya mun antara kata ata ih kamu gituan hari pemulai kadar padahal dong. Jadi mun Syarifah rajina, dzurriyyana Kanjeng Nabi, kula ben sampean selake magi kiai, cepon mun tak kalib ten kula seenggak ni kedebuna Al-Imam Al-Bulkini. Pakon rajina sabe iada. Kakak mah boy, mun beda penapa kutu rajina apa ada? Ngereng-ngereng. Apa napa? Muljaan rajina karena rajina nikah katurunan na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Tegeding. Hindi na korlang ngerti. Kecuali caong ke. Jadi, mun Pak Haji Syarif pembian kau tu, talak kong lek nyoneti, kula kintara katas bubungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jaman ulama sah, tapi tak sae. Jadi sebagai ta'adduban aja tata kramah mun araji mun orang biasa tikel tak usah araji Syarifah. Apa napa? Takok kula ben sampean suul adab de katurun ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sih? Pon. Jadi keluarga Nabi ini kemun sebut nang bab zakat, saya maksud Ki Habib, Sayyid, Syarifah, Hubabah, Sadah, kesah. Keng mun keluarga Nabi ini kayak sebut nang bab doa, maka sateja orang mukmin ini ke keluarga Nabi Muhammad. Ajunan keluarga Nabi Muhammad, ajunan keluarga Nabi Muhammad, dan kula cukan keluarga Nabi Muhammad. Ini kemun disebut nang bab doa. Artinya namun badah solawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, paringi rahmat, paringi keselamatan Nabi Muhammad dan keluarga nah. Kan itu aki nih kan. Maka saya maksud keluarga nah nih kebeni cuma Habib mun itu aki. Termasuk ajunan, termasuk setuju saya hadir umat Islam nih kayak yakoh keluarga Nabi Muhammad ini lembab masalah doa. Sehingga mun beda orang baca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ni kebeni cuma atu aki Nabi Muhammad meloloh ketatangkeun itu aki orang lain sepada Islam masuk ke dua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad karena mun ini lembab masalah tua saya maksud keluarga ni kebeni cuma
Habib Syarif Sayyid, tapi saja orang mukmin laki ben bini ni termasuk keluarga Nabi Muhammad dalam makom doa, tak pada dalam masalah makom zakat. Boleh ke pasar linteng. Ngerti mbian. Ya kita ngerti lagi ya. Beda umber. Jika mungkin anu boleh gula resona kalau ke dukalen gula. Boleh lihat sin aslina kita pati gen. Jadi dengan gula nika aslina gula nika saare nika pengajian pagi bak tutuhur. Lakar biasa na gula nika senika. Bi kak suruji nika. Toren apa bak ta asar ke bi gula gebala. Gula nika paling ngepol kak ji saare nika cuma bisa ke dukale. Pengajian bahaya ke kita yuk. Jadi lagi bela gula paling ngepol gula mentolo kali cek leson na cang gula. Ya Allah la haula wala quwata illa billah. Cek pampendong bentisu ngara. Orang akan ada pengajian. Karena gula gelap pagi ini kayak rampenang. Betul huri gi buru bila pora pak ngalle kak kanton ni kak. Kan ungga telo kali mun kak kanton ni ungga pak kali cek dengan atas gunung. Ungga ke gunung sekalian pak ke atas panggung sekalian. Ada sesuatu kalau dia tak bisa ungga boleh gula ni. Pengaji. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Paksa gula. Tinggal makai sekecil kor layong ke ya. Seperti tak napa sekecil. Sepenting kor layong ke makai sekecil tak napa. Jadi keng Napa? Tago tak ngerti saya bebe ni kan. Ngerti lagu India kan? Ngerti? Oh ya apa anu mula ngerti itu tak usah ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi saya nyami solawat, perhatikan. Solawat itu mendoakan Nabi Muhammad, makle Nabi Muhammad paringi rahmat, makle Nabi Muhammad pasalamet ben keluargana. Nggih? Saya maksud keluarga ini keajunan. Titipan baca solawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti atuaki Nabi Muhammad selamat. Atuaki ajunan sateja nikah selamat. Pertanyaannya sini kemakin. Kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Baka kemana nih kah? Bekanto. Roda-roda memang plastik kamu bunga nih kah? Ya kimi bayro aning yang kaki aning plastik bungkus. Abri India aja jari antai buka. Anak cak likuli lagi nih kipu mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi solawat ni ka doa aki makle Nabi Muhammad selamat kan sedikit dia lagi. Pertanyaan nak, miki doa aki selamat Nabi Muhammad ni. Cak Nabi Muhammad ni kepungkana selamat. Nabi Muhammad ni kan pungkana selamat. Mana gula benajunan budian muntro selamat tanakin akad teng dek kesafaatan Nabi Muhammad kan sedikit lagi. Ma itu aki selamat. Cepon ulama Nabi Muhammad ni ka kena rahmat. Karena Allah seada wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi Muhammad pun kana rahmat, Nabi Muhammad pun kana selamat. Mun la pun kana rahmat ben selamat, miki enyo onaki rahmat ben selamat. Cepon ulama, kaula ben ajunan anyo onaki selamat dek ka Nabi Muhammad. Se Nabi Muhammad ni kapung kana selamat ben rahmat, nikah king parlokilina dari pungkani kala. Ani, aing ni kan becena aing gelas ni berdena aing tadi. Ni kalau kena aing, tapi ki esele ni aing. Mula kena aing ngalai bo miki esele ni aing. Cepon ulama lakar sengaja esele ni aing parlo ngeluan nama le akili dek kaula ajunan sateja. Jadi orang saya baca solawat dek ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya nyonaki selamat. Beni Nabi Muhammad saya parlo selamat. Justru kalau ben solawat kak dinto kaula ben ajunan mak le selamat. Gara-gara dari pungkana selamat nikah akili selamat tidak kaula ajunan.
Amin Allahumma. Maka nampian bantar makin jengat-jengat tu ni. Bener. Selake entar si bini entar kina seragaman empian kedin tak kotak nyapo ki buru tak adik keran mereka bojang ngasar. Tak muntangkan jadi menumpian je berdaya dia. Apa di sini karena menumpian bener. Kau dunga boleh lagi laku saya belayan. Kalau pina mulai beri saya setrika. Mak lo parlo gelu. Keng mak le kau le ajunan oleh tampiasa selamat dari Gusti Nabi. Iyon jeng amolotan sareng tuan rumah kau leben ajunan entar manter tetilan jalan kau leben ajunan selamat. Amin. Le selamat saya karep ni gebila hadirin. Kula leben ajunan ngarep selamat ni kaya itu yang ngarep selamat. I akhirat ngarep selamat. King secek parlo na selamat ni kemudian panlamat teh. Apa napa sebab? Perhatikan enggak? Kula ban sampean mun makin ka hadirin, makin kula ban sampean. Banyak saya pinta na tolong. Mun ban celau amoso, ban cereja akrab. Mun ban cuba tak akor, ban mate morroco. Kan sedekah. Mun tretan tak nolongin pola sopopo bisa arangkol. Mun beda tak tretan tak bisa nolongin tunyak, pola bisa nolongin rempukan. Mun makin kula ban sampean tak pot-repot tak ruwet banyak saya nolong nah. Saya kepikir kula ban sampean budian ketika mati. Saya nolong na kula ban ajunan. Hadirin, coba. Manusia ni kan parlo selamat ni kening telok kenengan ni kala. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan atas kaula, are kaula elahiraki. Wa yauma amutu ban are kaula seteaki. Wa yauma ub'atsu hayya ban are kaula pace kepole. Lahir katunya ngalle ka kuburan cek keneng hari kiamat. Kula ban sampean lambek ketika rembi mun masalah selamat banyak si anyu onaki selamat malah tak usah bekto rembi mulai ki dungan dung kula ban sampean ampun enyu onaki selamat buktena maturane kebede nyaman selamatan pelet kandung nggih maca aki surah Maryam mun bini mak leratin akhlak bagus pada ban Siti Maryam mun lake maca aki surah Yusuf mun lake mak le akhlak genteng pah ori ngagenteng engak Hulil Yasin. Sakam masakil lagi buru. Kaneng ki kan repot matur bani karo rembi kita rembi lah selamatan ki. Mau pada saya Cangring Jakarta selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan itu. Sorba aja tingkepan polan tabung melenting oleh nekep-kepan itu. Sumenep pelet beteng polan oleh alit let bektuna beteng. Yang ring Bengkalan pelet kandung polan oleh alit let bektuna tedung. Lahir selamat jauh kobater bektu lahir sampean banyak si anyu naki selamat. Pasera si anyu naki selamat ring tua. Bener. Seta kula benajunan jauh kobater beku nyu naki selamat bi siapa? Bi nak potok. Mun lambat ketika lahir bi ring tua si anyu naki selamat ketika seta bi nak potok. Maka makin kan beda haul ni. Acara ni ke beda haul almarhum Muhammad Bahri Abdul Kahar sareng Hasbiah. Seta ampun. Buh, bina foto na makin ya oleh. Bina foto na makin selamati. Nika keluarga lagi. Tuan rumah nika. Adi benih saya ya oleh yu. Pentong gak kita kibiko kemarin. Adi tang timur ni bahaya. Agila-agila penambu kacang yang ada ni. Seta erpu bin apa tu malam ni mature saya nyamah anyo nak selamat orang mati ni kata buang bu sekali hitung kepetong 40 hari nak 100 hari nak 1 tahun nak 2 tahun nak 1000 1005 2000 4500 lem pokok tu ke beratnya apa harga nebek ku deki engke kan pak beda 1000 hari mature ki beda 1000 hari asli nempian mun nyari hadis 1000 hari ni kemana sampai kiamat tak kira nemu. Dasari hadis. Di mana dalilnya 1000 hari? Ada hadis 1000 hari ni kah? Bah, mun tak ada hadis mi ikhlaku bi reng matura.
Hadis ini ke bani Abahas Saybuareh. Tapi cepon Abdullah ibn Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Quba'in kulla yaumi sabtin masyan aw raqiba. Cepon Abdullah ibn Umar, Nabi Muhammad ben ari Sabtu pasti entar ke masjid Quba, tur kadang ajalan sokoh melampa, tur kadang numpak ontah kota benumpak jalan. Wa kana yaf'aluhu, kalakuan ini kepah eten Nabi Abdullah ibn Umar. Artinya dari hadis Kak Dintoh ala ko ibadah bektone iten tua kiti bi ni ka oleh, karena Nabi Muhammad ibadah di masjid Quba iten tua kipen hari Sabtu, padahal hari Sabtu ni ke bani hari istimewa. Cek saking hari Senin pola keng lahiran Nabi Muhammad hari Senin, mun cek saking hari Kamis pola Nabi Muhammad dari wahyu hari Kamis, cek saking hari Jumat ni ke Sayyidul Ayyam. Nabi Muhammad ni ke hari Sabtu entar ke masjid Quba mi petepak ke hari Sabtu. Nah apa hari Sabtu ni kah? Oh berarti orang ibadah ni kah oleh bektona iten tuakin tibi. Ya mun ibadah bektona oleh iten tuakin tibi maki atu akhireng mate, karena atu akhireng mate pada ibadah berarti oleh bektona iten tuakin tibi. Akhirnya bireng matura mak le asragaman iten tuaki 1 tahun 2 tahun pah 1000 mak beni 3 tahun mak 1000 hari ni ke beni 3 tahun 1000 hari ni ke 3 tahun korang sebitek 5 hari jadi lo cukup mak iten tuaki tibi 1000 hari ya mak le asragaman maksudnya le asragaman mak le pada jadi mun beda acara haul yang ketiga bi orang nyamai 1000 hari ya mbian tak nurut 1000 hari tak napa keng tar later marin. Acara apa di saka? Tahu masa kucak 974. Kan batak pada pas zaman senika. Acara apa saya temur jua? Acara 600 sebitek 2 itu. Saya udah jua. Masa kucak 594. Teti akhirnya batak pada dengan udah ring mati nih keteti. Mak lepah asragam mak lepah de pak ipebungkol 1000 Karena 1000 hari ini kehadirin tadi hadis langsung 1000 hari. Keng eke baby bengasepo mak le asragam, maka 1000 hari ini kalau kotu persis oleh 1000 hari saya mati. Jadi makin saya mati tak ada pak 1000 hari. Oh tak belebet dari bitongan 1000 hari tak panapa. Terkadang orang bodoh saja panah kita. Mun tak tepak, mun kita ada pak. Ni kalau udah pak kiai. Mun lebet baru ya. Bodoh biasa kan? 1000 hari nikah hari Ahad. Ingat makin hari apa makin? 1000 hari nikah hari Ahad. Orang cengun-ceng ke jompo. Kulis kosong tepak ke hari Kemis beri pahlonda sebora kiai tak ada pak kiai cak dengan Ahad ni ke 1000 hari nak pai sebab ke Kemis bi kulit tanya aki mpian andi anak yokom bekto nang ngirim hari Ahad Kemis lagi kirim ke ada jan bunga apa jan susah ki jan bunga ki cak dengan kita kirim lagi kirim ke ada pada mai kirim mati ni ke jan kirim ke ada ni ke justru jan bunga oh sini ke kiai ki korong-korong kiai kalau aku lagi kiai kau jangan lah kok mun tak ada ya bila nemu 1000 hari tepat kan kok sekosong tak bodoh kita oleh kau cak gelap pedong dia kok kayak gelap boleh dia mari dikacang kali kerokok lah teh pucuk kabik 2 gedang kabik 3 mun tak senikep bila gula nemu pengajian nemu di bah 1000 hari tepat ke gula kosong ya lo bisa. Ya beda iya, iba jadi benih keng gula terus kau jangan ya kau. Kayak lakar kutu madepak, lakar sedekah asli lah kan. Ya bah gula mak le kau jangan. Un gula yang tan gula tak awet ruwet kak. Gula pala yonceng ya sekalangkong, pala tak yonceng ya masa tak yonceng gula kak kayak gula. Tak ni serem tak yonceng gula kak. Jadi saya buat ini kalau kutu ngepres, kirim kado. Papa dia taruh kadang pulang lepas tak lem dia. 1000 hari tepat hari Ahad. Kulit sih bisa tepat hari Rebu. Lalu baru kiai. Tak bisa kiai. Nek kamu pas sampai ke Rebu benih 1000 hari ni ke 1050 dek. Biar gule ke balam biar pala keng tak kutu ngepres ke 1000 hari. Ahad ni ke impian tepain. Cangring betul ero tepak ya sedekah sapereng. Tepak 1000 hari ni. Dekik pengacina sebab Rebu. Oh lo napa mun sini ke kiai? Jon bunga saya kirim dukan le jangkul. Oh, korong-korong kayak korong. Pengajian boleh. Baju. Siapa ngucap baju dia? Janda sih ngucap dia. Mayu apa baju abi kok kakek? Baju. Hah? India? Ada elang kok.
Cek ring molot tanpa minta lagu India. Mun molot tan je laguna ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Kan saya tadi. Masa molotan pepe kalompang bibir ceruk saloni mun beda janda pirang kula nambah abini. Enjak mulai kadek mulai. Ayo mulai kadek. Tuan rumah nyari berkat dua nih kah? Kor mulai kadek tambah berkat tambahan bagi kor mulai kadek nih. Dalam mulai nak lah. Lah. Nanti nak ngaji gue lekuk. Mun bening kok secara modal orang ngaji. Boleh nih. Tuan rumah beri berkat tambah ini kah? Kor mulai kemarin ya tambahnya berkatnya. Ya Allah ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, paham ki. Memang kita paham lah unggul lekas marifuk. Kurang 15 menit. Korang ngabid. Ih, kamu gituan. Korang konjal lah. Kok na telo kali na refu? Berapa? 5 jam lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ngaki kipas lah. Boleh sampai. Kayak atau lem pentong mari nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Jadi manusia nih kah? Coba perhatikan. Lahir, cak beter pakun enyo onaki selamat bi bangat tua. Nggih? Seta cak beter pakun enyo onaki selamat bi nak foto. Nggih? Makin nih kah? Seseta iya hole makin punya cuma amolotan. Siti pertanyaan kak. Kuleban sampian saya rasa anyu onakina selamat ketika budian bi Allah kau leben ajunan ipacek kesamarina kiamat. Tore. Kandik kesekutu kerena. Kuleban sampean benih karo makin, biar makin lah selamat pun. Islam agama mana? Paringi ibadah, paringi sehat, paringi bisa laku taat. Biar ni ampun selamat makin ni. Ampun becerah. Pertanyaan nah. Umpama antara to'at ben maksiat pakai banyakan maksiat tepak budian kau leban ajuran pacek kene kepah dalam keadaan celaka siapa sih selamat dah mun makin anak pakun nolongin mun makin ring tua pakun nolongin cek kemudian nang hari kiamat pakuat bun Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Manusia ini pada baca kemudian yang hari kiamat. Bapak lupa ke anak. Anak lupa buruh dari bapak. Laki buruh dari bini. Bini nyimpang dari laki. Tak mungkin. Udah ben sampean lagi bini. Oh my dear. Kau adalah cintaku sehidup semati. Aku yang hidup, kau yang mati. Acelak sampai akacah, ngalak odeng kelempet teh, mun melak padang imatah, keng mun medum beda iyate. Bedekan sini kamu ki odi, mati budian ni kalau payu, ada sih dia jadi ada. Budian ni kali kullim ri'im minhum yauma idin sa'nu yughni. Manusia ketika ipacekeun dengan hari kiamat tak sempat mikir yang lain, mikir abah ni kalau kau tak selamat. Laki tak sempat mikir bini, bini tak sempat mikir laki, anak tak sempat mikir apa tak sempat mikir anak. Padahal mungkin mun abah sekeni seran, kerja benisr mun ke anak tadi kan.
Diserta diserga anak. Ada kaniseran selebih raja tempeng kaniseran ring tua ke anak. Keng mun hari kiamat elang make anak tak kaniser hadirin. Makin mana bahasnya seri Allah. Kula teman tanya kita tahlil sampean ke maniser ka anak ang ben ka bini na. Jawab bi kula. Ni seran ka anak mun siang. Hah? Mun malam tedung kula mok. Ijareng tedung bay tanya aki gue enggak. Ya wis tahu saja kula tanya akal lagi nambian. Kak, mbian ka anak ben ke bini na ka maniser. Ka anak kan? Tore, mbian menandi anak umur 2 tahun, andi anak umur 3 tahun pah sakit. Cek bisa ikente sakit kan? Anak umur 2 tahun pah sakit, mbian ngocak dong. Kor kaki beres tinang kok sakit lo papa. Bener. Ada apa mi ikente saking anak si umur 2 tahun? Karena mun anak ang si umur 2 tahun sakit, maki embuung tak ning likuli. Dah iya. Cak aku pam pentong kapir ki beko. Le ada pani tulis tu bah pegel. Leso. Bener. Ha, ngiding tibi mian. Keng mun anang sehat kak mung karo mbian se komat ben ribut trek lah melom bian. Anang ngide ngale kan. Hak. Cak gila. Suruh mulai tak mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingin dengar kiamat tak sempat mikir anak ni kalau sempat mikir abak tak abak celaka. Tak sempat mikir ring tua, makin gula ben ajunan mun itina ring tua mati. Kerja ben susah. Kemudian hilang ring tua ni tak pikir. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Sateja mursani kemikir tak abang tak selamat. Mi abahasa iya akhirat hadirin. Mun abahas urusan selamat tau sa iya akhirat. Kula kauncengan kapulengan haji lambok si viral video na teruk perempak kula ketika acara mabah tepani ocon santa angin santa kula jaga kantoni kebanyak saja ke kula kantoni kebanyak gerobak billahi buru kapi aning jaga kula aning pantero perempak kula tinaki ero mati tibi anu apa saya jaga ternyata orang saya jaga yang lainnya mun tempo dapat selamat dua kak mun urusan ben coba tak kira mikir orang mikir abak selamat apa tak selamat etunya deh kan etunya deh etunya kita bahas di akhirat apa yang neraka ya dengan mata etunya benih urusan apa ini kak kayak urusan teror perempak cundor celing lah beri beberapa pigu lebih tiba di atas me ontong korse bencet ini kayak ngatasan korse nah jadi kira pikir ontong gitu tidak nih kini selamat. Jadi manusia ni kasi aja goreng mun tempo nah pecero aja juga mun tempo nah selamat jaga mun urusan ben coba tak kira aja goreng lain aja gak abang tibi bang sebang gak bener pernah bila gak dintoh saya rabudian sebekal masalamat kaula ajunan karena ni kasi susah pulang kula ben ajun ni kebekal baca ke boleh beni pah mati kula ben sampean beni pah mare makanya cepon yasin Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta reng mati ni kay pau di boleh beni pan mati bah mati ku leku mari kiamat pa cege boleh cege namun seni ku leku cung bahayaan boleh ben odik semakin nikah anapa manusia ni kece kena budian muan ni kata tak ada badah maka dari ulama mun ngopur lagi mayit cek pesa mak lebudian kapan cek kena hari kiamat tak melas cek di kopuran ni kepetong tahun manusia tek dentean mahsar ni maka namun embuk kopuraki deje pak kopuraki deje baca dik kopuraki deje mun anak kopuraki ilau manto kopuraki ilau penakan kopuraki ilau pancek ke rumah lebe deper ngebudian kakek su iya tidak wah kakak
Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ketika manusia dibangunkan itu loh, manusia ketika ibajakan sateja manusia ni kasibuk are semakin jauh banda semak manusia ni kemelo perlu nengalkal hadirin bingung saya rebek tu ni kasih bersama selamat manusia ku tak pah ingatkan Nabi Adam pola Nabi Adam ni kan manusia saya kebaida Adam entar isari Nabi Adam sejarah Nabi Adam ni kebenar sekejap ribuan tahun tak pagi. Makan caklah manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Pah nyari orang situng ni pah bangki. Sehari bangki Nabi Adam. Ya Abul Basar, ya Abul Basar, safiqna ya Abul Basar. Nabi Adam, tore tolongi kuda tolongi saja. Ni kada ada memakin deka. Membiarkan manusia pertama, sampean bapa ang manusia saja tolongin. Minta ke Allah. Hadirin, mahsyar nikah. Napa napole kiai, napa napole walina Allah. Cek pun ulama mahsyar nikah sampai para nabi dan para rasul tak bengal matur dek Allah. Allah tak temantuk kepada bentukan Allah waktu imahsar nikah. Bahkan imahsar nikah manusia itorot selama 50.000 tahun tak ina kerena hadirin. Dalam keadaan ngambeng kaperlongalkan. Sementara manusia tak mati meskipun panas di remah. Nabi Adam saya sari safiqna ya Abul Basar, safiqna ya Abul Basar. Tolongi kaulah. Nabi Adam menjawab, ma askul yaum ilallah. Engkau tak bisa kayak setelok bisa minta ke Allah. Nafsi nafsi, bang saya bang ya mun setia. Bang saya bang. Lok bisa kok lambat teman melanggar. Kok lambat iswarga. Papolong ben ibu Hawa, Allah bahadabu, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam nang swarga deh dua deh wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma kakan kapir Adam segema bayi hari kakan pada hari pada kakan hari pada wala taqrabu hadhihi syajarah yang mun pungkari jak likulir ya hari lah kakan dia jika kena di macam ada sebeda sekali dia kakan kapi swarga je kakan kapi keng situ enggak punggaan je jak likulir je Adam hari jak likulir fa azallahuma syaitan setan masuk ke swarga pak entar ke Nabi Adam dan ke ibu Hawa innaha syajaratul khuldi itu Adam namanya pohon keabadian siapa yang memakannya dia tidak akan mati-mati wallahi la ba'sa bikuma billahi tak apa-apa kakan ibu Hawa kakan billahi tak apa-apa cek pun Nabi Adam dan ibu Hawa tak mungkin benda orang nyebut Allah le sana bisa nakal pada benda yang kata ni tak mungkin mun la sumpah saya nakal lah thank dan justru panas sumpah aja sejak nakal lah. Kan berapa bi? Kan petong polo nak. Tak oleh seket. Billahi tak bersibita kelah tai baki. Padahal makin lala ada nyaba gitu. Kan beda orang sedekah ki. Ngal-ngal orang. Jadi Nabi Adam ni kah? Sompai bi setan. Billahi tak apa-apa. Pulang lagi ke bela billahi tak apa-apa. Ibu Hawa ni pah ngaca ketua tak bambu. Maju kakan. Tak oleh lek. Biar Allah tai baki. Kakak. Kan dia kaki menrot-rot you. Akunya mau. Kak. Ring laki kereng ada memun si bini lada iya lecak kak. Khulil Yasin beni tak tegas, beni tak kereng, beni tak keras. Keras kula, tegas kula. Keng mun bini kula lah ngocak. Mayu kak. Mayu kak. Talang kau mun ngoncang gula boleh ni kecak oncang kia kan ni. Tak duji, ni kecak oncang kia je. Terus kalak kepi. Kia tu lempian pentong boleh bikok mari. Nabi Adam tak betah lagi ya. Pulang langsung bini ngaca ketoknya. Mayu. Ayo lauka. Ikan ngakan buah ribu. Mun tak ongkai pada remah. Iku weknya ku pada kelai swarga.
Onjak lalau kurang dina ni. Nyoku beda kala dah. Nyoku beda pereng. Nyoku beda pereng mate di sana. Ayo kowe. Nabi Adam landa je ceketok di ku tak pahada sakoni. Ibu Hawa pah anak dua. Cerah. Kau mau tak betai tu ke atas biko kemarin. Ta'ar Nabi Adam sekuni, Ibu Hawa ni kedua buah sejoraju. Ketibi. Allah tukar hadirin. Makon malaikat. Malaikat. Buang khuldi etabung Adam. Ben etabung Hawa. Tacak pekeluar boleh. Sampun ta'ar bi Nabi Adam. Ben sampun ta'ar bi Abu Hawa. Tacak buang bi malaikat. Ding Nabi Adam pan tacak kentat. Ku tak pah cekak kan leher tak bisa keluar. Are. Maka nak laki kan berdenikam ya ni. Are kan aku cak khuldi bi ring betul ni. Raja nengak nikah cuma Nabi Adam sadar. Kalau pada bernikah. Ding Ibu Hawa dua ni. Bi malaikat pas sentak sedua. Aku pak. Makanya Nabi Adam nafsi sate kau tak bisa nolongi. Kau lamba melanggar. Cek ngakan huldi lamba kau melanggar ngakan huldi. Bang sebang. Entarkan Nabi Musa tak bisa kau lamba teman mati Bani Israel. Entarkan Nabi Nuh mak nolong nak kakek cek tangan akan an kafir kau tak bisa nolongi. Dinbu dina manusia satu jenis pah engak dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pah engak kan Nabi Muhammad dinbu dina pah esari Nabi Muhammad esari kampuli. Nabi Muhammad berdekat di Masare. Ternyata Nabi Muhammad nikah. Ada ente umat telakar beda telaka. Nabi Muhammad nikah andi telaka. Punya telaga yang bernama Al-Kautsar. Telaga ni saya baca ketika solawat. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Hauduka safil mubarrad. Wirduna yauman nusyuri ya Nabi ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika marra'a wajhaka yas'ad serasa ningali ajun pasti senang ya Rasulullah. Ya karimal walidaini wahai manusia semulja orang tua dua ang. Hauduka safil mubarrad talakana ajunan. Hauduka safil mubarrad talakana ajunan as-safi bersih murni al-mubarrad celep wirduna yauman nusur talakani ke tempat kula ajunan dan kula datang mangki ajunan. Manusia sibuk nabi lain tak bisa nolongi. Akhirnya terpangki dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pangki etalaga. Satu aja manusia pada acereng. Safiqna ya Rasulullah. Safiqna ya Rasulullah. Tolongi ya Rasul. Tolongi dak remas satu aja makin tolongin. Nabi Muhammad jaga. Membecek selendang cek pun ulama. Membecek surbanah sambil apuk-puk dada. Analaha al-yaum. Sengkok setia senolongna. Sengkok setia senolongna. Selain tak bisa nolongi. Engkok senolongna. Hadirin. Nabi Muhammad asujud ke Allah Subhanahu wa taala. Jawab Allah, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Kaki minta apa baik Qur'atena kaki seneng, Qur'atena kaki jembar, Qur'atena kaki ridho, Qur'atena kaki lega. Minta apa baik beri abiko. Nah, apa saya minta Nabi Muhammad? La arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, dan kula tak kira jembar, dan kula tak kira ridho, dan kula tak kira tenang. Mun beda setung saus umat dan kula ki masuk neraka dan kula tak kira ridho. Ketika Nabi Muhammad minta apa saus ibri saya minta umat tamak dia selamat. Tepak Khulil Yasin minta apa bekal kilil janda pangeran.
Mangkana paham molotan kula ban sampean long molong mek bulane kemudian tetilan jalan kula ben ajunan berselamat. Ada si bisa nolongi hadirin, ada si bisa nolongi kecuali Nabi Muhammad. Ini saya sebut kalaban syafaatul uzma, pertolongan pertama yang paling agung. Bahkan dia pun ulama ketika manusia ipa keluar dari mahsyar gara-gara pertolongan Nabi Muhammad, benih cuma se-Islam. Saya kafir nurut ipa keluar sepenting umat Nabi Muhammad. Syafaatul uzma ini kebenih cuma se-Islam. Saya kafir pada ipa keluar dari mahsyar iki bedak kamizan, benih cuma se-Islam. Sampai orang kafir melo ke syafaat Nabi Muhammad. Ipa keluar dari mahsyar iki bekamizan. Tapi dapat kamizan benih pah iki beka swarga sekapir pagunkan neraka. King dari mahsyar ni kamake sekapir pada milo dari pelongal kal pada ipa selamat. Saking dari agungan Nabi Muhammad benih cuma se-Islam neng mahsyar sepa keluar. Sepenting umat Nabi Muhammad make sepak kafir nero ipa keluar napa boleh gula ben ajunan se amolot dan pah tak selamat do. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan sateja syukur ka pangeran andi Nabi kati ajunan ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam eka dito bada kompolan sapelaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran tor syafaat dari ajunan salawatullah alaika malar mentar ulia balesan isuar kaneng senengan ngolati azat kuste pangeran tor acabis dapat ajunan ya Rasul salam ya Habib salam mahsyar arena kumpulan panas sangat kaarcengan nyuun paringi sainuman dari kolana ajunan ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika nyuun tap-tap jalan ajunan sampai totok da akhir zaman nyuun tap-tap asareng ajunan kasuar ke tempat kanikmatan ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika terpada selamat terpada becerah makana jenga jemolotan ni gabuk make kasengka make pot repot make wet ruwet mik polani ketetilan jalan selamat te kaula ajunan terbi Allah pada te hajat terbi Allah pada te orang sebecerah tuan rumah saya bedaki acara banyak biaya saya keluar terkenten Nabi Allah ajunan sentar les supaya tina akilaku beniking tak les sombian ki ongke ke atas dupakan tu ki te den te anabit semua ke antara sampean kak kanto eken te na lepas sampean imah sarbudian menter pada selamat terpada becerah amin Allahumma hadirin sekak dintoh kiran sebisa pada pak
Orang bisa ngunceng TV kak iki. Tak gelar. Nah, doa. Kiai benar. Cak geleng ngarai besapus mi gentengan asli ngarai kah. Hadirin, kula soal labet tu morip langsung ni kan di acara sampang kak. Jadi kudu ngeber ke barat ni. Kita kan lepas pada hajat tengki. Daripada amat selamat benih king tak lesu benih king tak payah lesok. Payah king ije aja. Pong tempo na beda nguncang. Mari beri ngadak nguncang ngak-ngakan kula. Oh, waktu pak ke gelas sedekit. Pon, sapora sambil kerja thank you. Sanau sambil kerja saya berdapat terbeda manfaat. Tertepang kia boleh. Ya ujung boleh. Terbi Allah lancing umur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.